Dvojica prijatelja, dvojica svjetskih prvaka. Padali su rekordi i medalje na nedavno održanim prvenstvima na Cipru i u Turskoj. U najzahtjevnijoj disciplini zaronu u dubinu bez peraja, Vitomir Maričić postavio je novi svjetski rekord uronom na 81 metar dubine. Koje zadovoljstvo je jedna kruna rada, pogotovo što je to prva dubinska medalja, jedina zlatna za Hrvatsku, pa nekako iz te strane lijepo u zemlji gdje stvarno imamo jako puno dobrih ronioca. Super je prvi ostvariti nešto. Zlatne rezultate ostvaruje i Petar Klovar. S Cipra se vratio s titulom najdublji Hrvat, zaronivši do 116 metara dubine, a iz Turske sa novim svjetskim rekordom i uronom na 92 metra. Pa mislim, najdublji Hrvat to je dosta dobra titula kod nas, s obzirom jer je držao Goran Čolak, koji je ne samo najtrofejniji neki hrvatski sportaš, nego jedan od najtrofejnijih svjetskih sportaša, tako da je to onako poprilično velika čast. A sada se ide u lov na nove dubine. Svjetske rekordere za razgovor smo ulovili nakon određenog treninga. Već za iduću godinu planiramo samo dublje i sigurno vjerujem bit će još rekorda i dubljih rezultata. I dok nama sa strane ovaj sport izgleda kao jedan od najopasnijih, oni koji se njime bave kažu drugačije. Možemo samo reći da je to jedan od najboljih fitnessa za krvožilni sustav, za srce i za pluća. Ali i za glavu, jer kako kažu, ronjenje na dah stvar je i mentalne pripreme. S obzirom na dosadašnje rezultate ne sumnjamo kako ćemo se s ovim dvojicem ponovno družiti.